Iskrivit ćeš ram. To je to? Iskrivit će ram, nemoj se reći na ramu. Društvo uvijek su. Pitaj me na kraju poslije. Dobar dan. Kako voziš? To, profi. Vidimo kako Siniša vozi. Kako mora. Kako mora. Znači jedan kako mora, jedan svoj tempo. Neko ovdje ima taktiku cik-cak. Dvojica njih. Ne, ovaj drugi ima cak-cik. Slično je. Penjemo cer, jedno malo upozorenje za kolege bicikliste, naročito kad su u spustu. Drugari, obratite pažnju na kvalitet asfalta, ume da bude prilično nezgodno. Pozdrav Molema! Shvatili smo do Tekeriša da sipamo vodu, tu su mašine. Studio. Kaj sam i ja pokazao. Radni sastanak, 70 km od početka puta na Laos. Sledi uspon na Maču Kamen. Merakijski. Moram vidjeti šta ću ovih dana, ne bih baš s njima da... U znoju lica svog. Posle uspona na Maču Kamen. Samo da povratim i nastavljam snimanje. Posle bitke na Ceru vođena je bitka na Mačkovom kamenu. Ovo što vidite iza mene je spomen kosturnica palim herojima. Raspored srpske i austro-ugarske vojske. Nadam se da se ovo ok vidi na snimku. Svakako ću staviti linkove o ovoj bitci ispod videa. Pa zdravo. Kako si? Sladak si, macos. Između dva napada, Polubrski i Cerski. Žao mi je tu kad ne vidiš.
km, 1900 metara uspona. Nastavljamo put ka plaži. Ajmo! 2014. Woo! Što kažeš?